بله تماشاوان هجات شالاکین دزگاه آخر خوازی آبرزانی لباکر و روجبای کرسانی لیل تایب جیل دبر عفنی کو دزگاه آخر خوازی آبرزانی د آستان آبنه تویی دجی یکم دزگاه بویل گلگ دبرین باکره کرسانی و روجبای کردستان جی دست آلیکاری گهان زیاندیتین اردهجا ششه سباته رواج حاجی برپرسیدو سباکر و روجبای کردستانی دزگاه آخر خوازی آبرزانی لستودیو میوانی من سلاوته که رواج گلک جاران که رواج لسر اکرانا کردستان 24 باکر جعفرینه تبشتاری کرد نهال استودیا کردستان 24 که رواج روش عفرینه روش گلک طایبت آلیکاریا و وکه دزگاه آخر خوازی آبرزانیشی گلک طایبت يعني نها دماكو هنگشنا عفريني روش شاوابو دزگاه آخر خوازی آبرزانی بچی شیوهی آلیکاری گهان خلقی دبر سپاس بو دستی و خوش بیت روژای کید گل مبوا کردستان 24 و کانال اندیجی سپاس بو وی پال پشتیا مزن چون میدیای دوره کی باش دید بو گهاندن هاری کاریا و پال پشتیا مکردن ریکا گهاندن دنگی خلق عفرینی و باکوری کردستان وانجهت کمالی کار کری و اف هاری کاری اون آگادارند ششی هیوه کو بری کو 24 دمجمیر درباز بنام داخل بون و چالاکی بردوام کردن عفرین تایبتی امل سر باخوین او آمار و زانیاریان تبحث لیکرده تایبتن به عفرین و جندریس و شیعه و او مناطقت کو کفن روشاوای کردستانی کو دسته ما گهشتی وان هاری کاریام سر دابش بکن ما گلک هاری کاری برن و زیتری 57 کامیون هاری کاریابو بس زیتری 1000 کامیون هیوی و گراندنا باوریه و دلخوشی آوام گهاندن و سلاوین هریما کردستان و سروک بارزانی و برس مسرور بارزانی کو سروکی برده دزگهیه کو ام راست باردین بلزوی هاری کاریه بگهینین مسلاوین و گهاندن و هیویک باش بو آوگریا و امجی بریار مدای کو ام بردوام بین بیکار از آگاه دارم کو چندین پروژه نویدن ل روشاوای کردستانی تایبت لعفرین و جندریسی هنه بالتأكيد حالتا امرجنسی کو حتی یکی 4 دی بردوام بیتن اگر چه رودانن نخوازرا و رو ندن پشتی و هنگی پروژین مزن دی دست بکن آواکرنا بجدار بین دا آواکرنا بتایبتی جندریسی کو راستی ویران بویا 108 جندریسی چتش نمایه بيتفي بهر تشتكي هي تايبتي مدرسة ومركز صحي جين قشتيكو بيتفيا عامن امي بجدار بن هر وساد آواكرنا مالاجي بالبشتيا خلقي بكين دريكا بروجين خودا اف بلانامه يكو ام بردوان بين قلوانا والقندوارن جندريسي وعفريني وقندوارن ديجيكو براستي انت بحسوي بكم كو اف 12 سالة دربشا قلق خراب دهانا و بار خلکی گلک گرام بویا پاتنا گلک آواره آن ل ادلبه و دوروبری ادلبه و گلک جهندی که هر گندکی آمار آوان دو جاهند سرکتی یعنی اگر گندک 5 عائله تدابن این عفرینی و 105 200 عائله دیکن آواره و نازح لویری هنه که جیبوا بارگرانی که مزن سر عفرینی که رواج نهاد دست پیکیده آلیکارین زیده اکو بشتی عردهیجی پی بستیا خلقی عفرینی جندریسی هبو نها بازار زندی بو یلوان جهان گلو يعني آلیکار دچو وارده پی بستیا آلیکاریک زیده تر بو دوره های آلیکاریا آودان کرنه یا هر اساسیه چون بحالت امرجنسی قطار کرنا خلقی مخابنی امنشیان تدا بجدار بین ما آماده کارین تمام کردبون تیما دزگهی لإصلاحی ام بجه ببوین بو قرطار کرنا خلکی هتا ریکارن اداری تمام بون بو درباز بون آمه بو عفرینه پشتی که دی هیوی هم درباز بون گلک وقت درباز بو سروی و پاشیشی ام نشیان بجدار بین حالی کاری دست بکردن و پشتی اینگی خوارنو چادر یه هر اساسینه بله خلکی که هتا نها شیایه به نایلونان به هر تشتکی جهکی به خدا بین بکتن و مجی محاوله که دیکو هاری کارین مادی بگهین وایکو منش چادر بوانا دابین بکن داو بشین بخود جهکی چه بکن بله قناغا بهت قناغا آوا کرنه لازمه
کار لەسەر بێتکردنێ و هەتانەوە خوێندن نینە ناوە عفرینێشدا مەدرسە خەڵک تێدا بجێ بوویە خەڵکی کوخانیەوە زەرەر گەیشتیان ترس هەیە کوخانیەوە بهەڕفیتن و دەوروبەرژی جندرێسێ خوێندن نینە مەدرسە نینە و هەر تشتێک پێویستە بۆ ئاواکردنێ و پاڵپشتیەک باش بوانە لازمە و پارپشتیا دەرونیشی بوانە لازمە چون دڕەوشەکە خراپدا هەنە gelek aile hene kesên wa nemayne gelek xêzan hene zêtirî 4-5-6 kesên wa gihana xwe ji dest daye û pêtiviye kar li ser vana bêdkirinê bû ku ew Yani gelek projeyên govelber bicêkirine tenduristî ferin dibistanê gûn dixwazin dezgeha xêrxwaziya Barzanî dê li ceh bimînî alîkariyên xwe berdewam kêkekê rewaç bi tekîdî heta ku em bişên qeweta me hebî em dê berdewam bîn bû gihandina hem alîkariya belê çêkirina projaşî yên medresa û gelek babetên dî hene ku em li Kurdistanê li başûr cêbicî dikên taybet projeyên taybet bi zarokên eytam herwiha projeyên xawen pêdawîstiyên taybet ya meaqa û çêkirina etraf sinayî dibêjinê û gelek projeyên dî hene ku çawa em li Hewlêrê kar dikin li wir jî berdewam dibin ew hawkariya. Gelek spas kekê rewaç hatî stüdyo te mêvanê me. Her sağ.